أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعومي واحدكم جندني بها أملا إكويبما نيتوغا إخلاص تريبما بهيبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم غريم واردم أساوا حديث بسورتكا بهيبتم من حديث بسورتك بوني الإمام نووي رحمه الله شرح قربا رياض الصالحين جنمون ننديفاوا فوي صالحون كبغيچا آدمي فوتوغا من موضوعا أساوا حترون حديث عود النوالانا وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من رواية أساوى من حديث رسول الله بوني كريم فاوداروني قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرمن بيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم غريهوغا كيرت ماي نبي صلى الله عليه وسلم غريهوغا أحرمن بيمي في غزاة هنغرام إيجا رسول الله صلى الله عليه وسلم غريهوغا أحرمن بيمي جن إلور بداروني مي هنغرام يكي مي تبوك هنغرام كما رسول الله صلى الله عليه وسلم होगा हंगराम एक गए वही तबूक हंगराम आगा हरम भी में करे गुफान रही होगा. فقال صلى الله عليه وسلم فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربيه إن بالمدينة لرجالا إن بالمدينة لرجال हम कहरो मदीनतुल मुनव्वरा गा इबवे मदीनतुल मुनव्वरा गा इबवे ईमान कम फुरिहमा फिरिहिनुन तके ईमान कम फुरिहमा फिरिहिनुन तके मदीनतुल मुनव्वरा गा इबवे मदीनतुल मुनव्वरा इन दतुरफो फेट्टवी तबूक हमरामया
Tabuk hangramaga ebe kalna mukhatab kurabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithu kurabbani hama kaharum Madinatul Munawwaraga eba tibbe wiye iman kam furi hama firihinun taking ebahi ebe kalna kam mi hangramayaka arminna kwadain nugennu ne kummes uzur take saab take meduri wegen hanguramaya wadagannewe bennuwi be kalun tahki wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar debani ebe kalunga niyatuga wasati tabu hanguramaya wadagatu ebe kalunga niyatuga wasati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoga tabu hanguramaya wadagatu en novus dimawi kantat tak dimawe uzur tak dimawe imme fahwa gutuga ebe kalunna hanguramaya nukoda ganwe gotun nui den ebe kalunna behe gotun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gfan ari hoga tabu hanguramaya mi wada ganne wilaskara mukhatab qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithu qurbi kama Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu bidarwani tiyommeng mi hangrama ikade gfan ari hoga wani ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithu qurbiye inna bil madinati la rijal hamaka harum madina ga ibtibbiye iman ka Madinatul Munawwara ga ibtibbiye iman kam furiya firihin unta mi hangrama ibe kanna wada ganne goten nuwiye ma sirtum masiran wala data'tum wadiyan tibe kadung ebbes timalaka datu nukurabwanu adi wadi wes kadatu nukurabwanu tibe kadung na eko illa kanu ma'akum tibe kadung na eko ga tibe kadung na libemwa ajuru ibe kadung na bes libi wadano kanna wa kota ei niatu ke macang ebe kan mus tibbewi tabu hangrame wada kat mat tayyaro kan tibbewi hen nawas sab tak dimag na hangrame wada kan nabi binwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qurbi hangrame ke laskara mukhatab qurba mi hangrame wada kan na warab bodabbe num bi bayak Madinah ga ebe tibbewi hen nawas kam uzur tak dimag kan adawe binwi tibe kanung ebbes timalaka dato nukurabban adi wadi ebbes kadatu kurabban haddawanu tibe kanunna eko Madinah ga itibe be kanunna bes dharmaya sawab hama tibe kanunna libe dharmaya sawab ebe kanunna bes libe odan kanna wa motaka ebahi niyai moti mai heo kamakang oin niyengi hema niyatuge majja ebe kalun nabbas sama sawaba dharma libi wadagan nawana kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi khabar debbi demi hadithul qurbi habasahumul marad ebe kalun wadagan nawe nubi alas kampur jehi wadagatu kamaki nune sawarwane sawari ejjenne tima ebe kanna wadagan reben nuwiye hangorama yombe kanna wadagan reben nuwi ekotaki ebe kanunga terega betibe adas kampura wa be kanung adi ebe kanunga terega betibbewiye hangorama wadagat mottaka sawari libe wadanu kanna ebe kanung ehmu wasabu ga be kalna wadanu ganuni tibe kalum mi hangrama ga terega ebbes timalaka datur kofa wadanu ganwadi ebbes wadi us kadatu nukrabban wa tibe kalunna hamai di wadagan nawa wara tibe kalunna us ajra sawab di wadanu gannawa gotaka adi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge eheng hadis waswe ga samiwani bi Bukhari ga sawar riwayat Anas radhiyallahu anhu tibai wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala Allah Rasul Nabi Anas kafani kan Bukhari riwayat Rabbah famani qala raja'na min ghazwati Tabuk
raja'na min ghazwati Tabuk. Tabuk hanguramen harmen wadagan dari magmatiga. Tabuk hanguramen nimwa rafa Madinah wadagan dari magmatiga. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga. Kirti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga. Timun namen wadagan dari hangguram batu hangguram wadagan dari magmatiga. Faqala sallallahu alaihi wasallam Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qurbiye inna aqwaman khalfana bil madinati mi hanguramaga bayri wadan gannawnu bayak madina ga ibtibbi en riwayat ke men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahi was bidawi kama mi hanguramaga bahi Tabuk hanguramaga bayri wadan gannawnu bayak ibtibbi madina ga ma salakuna shi'ban farubaya tahoge medugawa magakun lagam sahar men nudanete wala wadiyan adi wadiya kadat kafwa sahar men nudane illa wa hum ma'ana ahar minna ekuga ahar minna libimwa darmaya sawab ebe kannawasti goda nugannawa kata ei haman diyai ebe kanu ikhlas ni habasahumul udhur dan mi riwayat ke habasahumul udhur ebe kalna wadagin nawabul nuwi ei uzuraj sabunne urindenne fadain alas kampoga bai be kadum rupama nuni hangrama ya wadagat mattaka sawarwane sawariye dibenne tum sab ade himima baha amala ikuma niyatuga ikhlas tirumuge muhim kam mikan kaum mi hama koddeni mi hako kamakan niyaj janegen kommes kala uzur sawam meduri begen ena ekan korwe ben nuvikam ga avias ena ge niyatuge maccan Allah subhanahu wa taala ge hadratun ena ya darumaya sawab dibiken dane kam Imad mi hadis ke syarah balair mi hadis ke syarah ga asam wani insana solih hayo amal kurang ena niyagem fi kam ga wala insana solih amal kurmattaka ena niyagati ehen nawas kommes kala usurat dima wegen ekan tak kurwe goten nuwi ehem vejjana mahi was ena niyatuga macam hewkamuga ajra sawab Allah subhanahu wa ta'ala hadratun dibikin dane Allah subhanahu wa ta'ala hadratun ena ge niyatuga macam ena sawab dibikin dane dimyoti amaluga sawab libena to ena amaluga sawab hewkamakan ningoti ma niyatan ge sawab dibe dem badalam bijehni ena amaluga sawab misalaka ham am ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rega hangrame wadagan nawa be kalum ummi farko sangram wadagan nawa be kalum hangrame ka kommes kala uzrat dimag ko wadagan nawa no yehem bijiyam niyatuga sawab adi hangrame ka sawab se be kalna ham li wadagan nawa ei kom abadus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangrame ka bayari wadagan nawa emma ekang moy balanje heni ena ya koladana ekang koromga koladana kan libigam vidwa ekam ge koladana kan libigam vidwa ho ena ekang kurito koram ayato asa sutta misalaka kamid dimawegen ena ekang tammi korwe ko nuwi ehem je kamga wanama sawab dibe misalaka ama amko jamaata miskitan annabi he misalaka amko jamaata miskitan annabi he gay wudu ko miskitan anna nukuitan kulli ka fahana kadam dingena fahana kollaga anaka wudu kollaga jamaai nimicce ene ki amko miskitu ko jamaat ko namaz qur'an ye emma idu ho ge namaz ko jamaat ko sawab inor midawa nan libene
ay ena ay hama jama'il libe wara tayyaru en nowes kamit dimawegen e bagutu ena ge danje emi ma ena yaki jamaat ga namaz qur'an emi ma e sawab e dibe den mi kam ge dalil rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun almana libeng e boy nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ukarwi idza maridul abdu ala ko bali wejje kam ga wanama aw safaran wada datureg matiga ena wejje kam ga wanama kutiba lahu ena liyubene ma kana ya'malu sahihan sadama sihhatu ga ena horiru ena ekuri amal tahu ga sawab mihar badiwi ma ena ekan kan nukurwe liyubene muqiman adirahga gaim huriru ena pangulung kandat tahu sawab dature matiga bima ena liben misadakan amko rawati usungetta kuram annamihe amko reyalukan kuram annamihe amko sunne roda ifam annamihe ennawas ena kulliya kabbalive e baliga oranji homga sabu ena miharu fardu namatan ekani kollebene enam miharu sunne rodai muhife enam miharu kuring kura kota reyalu kami nukurwe bituri kolleveni ehem benje kamuga wanama ena yaki heorangalo sihhaduga horiru barabara e amal ta qurami hekamuga wanama ena badimuga sabu mikankan nukurwe kamuga wanama edwas ayam Allah taala enang e ajra sawab debbawane Heo kamaka onna niyata adi nukurwe duwasta ngama kuring ikan datta kura kamga wanama naya duwasta amal tahu sawab Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan dibigan dan hamay bagan datureg matiga umuga sabung datur matiga umuga sabung datur riya waragya dui fasihatan wa Allah subhanahu wa ta'ala fa misalaka rahuga oi kahnamad misalaka ena yaki rahuga gaay go horje kam gawana ma gawai dum kahnamad go bairi wami enno smedu rahuga oi kahnamad go ena bair noebuni daturmati ga unga sa rahuga horinamai kahnamad ena hadir wan ema daturge mati ga unga sabun ena yang kahnamad go bair noebuni bima kahnamad go sawab itu enang Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratul dibikin dan ikutung datur ke sabung itu mahuga rahuga gai bahore am kung ena kurah amal ta datur matiga ke sabung enang itu nukuri hingga kam gawana Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratul sawaba daruma ena liu bikin dan ehem bima misaw battaka ilwar midar wani Islam din ka Allah subhanahu wa ta'ala galtakun ng ilaw subhanahu wa ta'ala ge rahmatu ka tanawas kami mifenigin dani rahmatu ka tanawas kami mifenigin dani ehem bima komme mi hakos mikan danegen he orang galos atu ga ena hunna iru wagudu tabbekar ponnula madama vedana gotakamadu isnagen madama vedana gotakamadu isnagen Heo amal kurum matiga demi hunnang ada kurahe aw min nafne bay faharahama balihal gawas warad ginadu hamati bin jehe mihum madnu Allah alam minna heo rahmillah bali bayas sifat wa afiyatu ga hatta wa sallallahu subhanahu wa ta'ala bay faharahama balihal ga warad ginadu uran jehe hama muga sabung e baliga uran jehe muga sabung miskitan nama tabis nadevi waragina alukan tetan nukurvide ima Allah rahmatu tanawas kamaki hiu rangalo sihatuga ena huriru ena yaki barabara ikan tetak kurami hikam gawana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basru megani ifad duwahin ena ga hayatuga ikan kan nukurve duwahin ena feninje kam gawana Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ajra sawab ena ya dibikin dane kama emima bikan kama alun men warabboda samaj wanjen hame gotan namaz tabbis misalaka
eki kahla uzo hamadi maawege kuringalon dene namada kannang rummi he fahana kaddaum sabung jamai kelluni nuni ni dumuga sabung enu susurat dimaawege dokter kaddakkalam hospital gos misalaka ena misalaka edu ho jamaatan hadir wege nui hem jikam gawana jamaat ke barabara namad qurami hekam gawana ma ajra sawab ena Allah subhanahu wa ta'ala hadratum dibikanda kirti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mai sahabi bekanu abadus kan kama warabbuna bisna wada nabi gotum bai sahabi bekalu nikamati faqir sahabi getere katibe wara hama nikamati bekanu tibbe waran nikamati bekanu tibbe sodagat koggan sawabin hodene goten nibbekan ibekanum gata kunai ibbe secce sodagat Quran ema ibekan nang ebe feni wada gannawa thanawas kamu ahulwari emi hunge sodagai kore ema ibekanum hikpula mara wada gannawani aharam ngatugas faisa horina aharam sodagai Quran sodagai kugen aharam nge sawab hodane aharam hennawas aharam kinge Quran aharam ada kunete mihaka sodagat kollane icche එහෙමදෙන් එබේ කලුන් එකම වරක් පොඩ දර පොඩගෙන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ වාහකම ගන්නවනේ සහාබින් තරේ ගතිබ්බවි වර ෆගීර් හාල පොඩගොණ විබේ කලුන් ගන්නවනේ යා රසූලල්ලාහි අල්ලාහ් රසූලාය සබගනා අහුදුද් දුසූරි බිල් උජූරි වන් නঈමිල් මුකීම් sabagana ahul dusuri bahi thanawas kamu gahorin aharame nabur kuriara hingajje Allah rasulaya thanawas kamu gahorin aharame jahada fi ebihung aharame nabur ma kuriara hingajje miha thanawas kamu gahorin ebihung Allahumma gina ajra sawab Allah hadratu ebihung hoda fi sodagai kokan alam minimang kokan emi maduga faasa horima emi sodagai kure emi maduga faasa horima emi ngeba alum mi wan kure emi ma haram nabure sawab ko emi ma kuriyara higti Allah rasulullah adin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithu qurbiye ala ukhbirukum bisayn bima kadai wa tibami hunna kama ka bi godon khabar tibba fanam kama ka be hon tima kade fan tiya be kanna rangal wa hake bidala debba fana me iza fa'altumuhu ekanta tiya be men kofi kamuga walama adraktum ma sabaqakum man sabaqakum iza fa'altumuhu tibe kanu ekan kofi kamuga walama adraktum man sabaqakum tiba mi unabura ekuriara dia mi hamat dagan wen tiba ikan takofia inana ini hunai barwa kamet timang kadi fam tiba konna baya kotte fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yudrikum ahadun illa man amila mislama amiltum dan tiba mi hum nang ekan kogang elibe ajaran no libene amal nukoheng pesmi hata yabe kanang amal timang kali ifan mi irshad bawa kame yabe kanang qurbawi ma yabe kanang den elibe sawaba ajro etru pesmi akan nulibene kan quriman emi wose kan qurima den sawaba ajro libene emi ma emi hang gatu gori faasa ya emi gatu gori faasa muda Allah moga hedako adi alum mini wako kanta kurung sabung tiaba mi honna pore kuri ara dia mi hon na tiaba mi honna ara hama pore bidan mi kan qurani mo mi kan ta qur'an dia mi kan ta qur'an dia bekan ko ba to mi de mi rusadati faqala fa ikade fan hadis qur'biye tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna tusabbihuna tiaba mi tasbih ki ara subhanallah ki ara wa tukabbiruna adi Allahu akbar kiya hai takbir kiya hai wa tahmiduna adi alhamdulillah kiya hai mi khadimat kiya hai dubura kulli salatin kumme namaz jufahuga salasan wa salasi 33 pahar
tettilis waharo mi kalimatakya tibe kanu widaro are fafa'alu den fae be kanu ekan korabba fiye ni kameti fagiro tirit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakwa den nabi sodagai kollamwana jannati ma hadis ko mi kan korabba den be kanu ekan korabbe fa'adimal aghniya abizalika den tanawas kam ga holena ingi wadagam fi bibekadum miharo hengkam nge bakorabba sawab diben fafa'alu mislama fa'alu den ni kamati sohai bekan gereka tiben ni kamati bekadum ik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar de bawagen ik korbi amalu anakka tanawas kam ga holena ekam bes kurang farai ekan kurang fatta ebe kanum subhanallah alhamdulillah allahu akbar mi kalimata bidaram fatta den faja al fuqara ila rasul sallallahu alaihi wasallam den faqir e kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagan wa qalu be kan mi dannawani ya Rasulullah ya Allah rasulai Samia ikhwanuna ahdul amwali bima fa'alna fafa'alu mislahu algono menge akhunna ibi wadagan fiye tanawas kamu akhulwaring emi honang i wadagan fiye aharme mikura kantatta aharon mikura kantata iwadagan fiye e khabaru e bekana li wadagan fiye fa fa'alu mislahu hama ikantang emi huwas kofiye hama ikantang emi huwas kofiye faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithu qurbi dzalika fadlullahi ay Allah ga fadlawan tawri kami Allah debbawa debbumei fadlawantaveri kamei embima biharo tinatto miwi ko taki tanawaskamuga ahadwaring sodagai kuri alum minimum kuri ennawas nikametin nakanning eforosote den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis probiden mikan korabane ebe kan ekan korab fettevi ma anekka tanawaskamuga ahadwaring e khabar diwada ebe kan wasam ekan korab fattawa din nikamating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan noni miharo talawas kamu akhulul sawmi amalu anaka qurabba fi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullah Allah fadla wa anta kami yu'tihi man yasha Allah irada qurabba laka Allah debawani emi akomme kotegawas miharo talawas kamu akhulul anaka was ituru kami gakuri aradi ayimi Imam Islam keterega abadu wastiben Allah wa fadlawanta kamu ibba yakabure kuriyarada bayakatiben immin ibbarin wane yo kam gawas ibba kuriyarada ne kan kahawar yo kam gawas ibba kuriyarada ne kan kahawar abadu wastiben egota kuriyarada min gai Allah wa fadlawanta kan alun minna munnani emmen gamachan hisab qur'an minna munnani Allah ga fadla wa Allah debade buntangi Allah debade buntam mi hakan ni'matan li bifawi hidu eni umay ena libunu kam machan Allah hamdu ko syukur ko timab sifat ni'matan li umang di Allah ga hadratu ga denne umaki ei hasada beri mo bisnu ei liwati ma akhlaq tariqa himligan kami adi Allah ga hadron darmaya sawab dibigandan fadan yatin miha go ikamga wanama timan nabbe sifat tanawas kami dibij kamga wanama Allahumma ga ena iqra hed timan nabes Qur'an me ena ga niyatu ga macang ena bis Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum darmaya sawab dibigandan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis pas furga min nammi bayan bagandani Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun darmaya sawabam ummid quramiha ma Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun darmaya sawabam ummid quramiha ibsakkinni ina hew amal kurmati ga gaim hurmaki waram muhim kame adi emmenge maccan ena ge hisab kurmaki waram muhim kame
Riha immi macam hisab hukum he amal kurum matiga demi horom. Ima niyatu ke macam sawab dibe adi khas ko niyatu ke macam dibe sawab ekuga kuring he amal kumule mi hekam ga wanama amal tan nukurwe do hengena ga hayatuga ama Allah subhanahu wa ta'ala ene ki am ko ikan kumulum mi hakawati efad do henga ma darmaya sawab wa Allah subhanahu wa ta'ala emi hakat derbawan kan kahwa den mi hadis pasul tahoga bodar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi istakun mi irshad derwa fawani hamra maga maikama hamra Allah maga jihad kurmuga fadluga maikamuga bodokan adi jihad nudevi tibe mi jihad dam beenum jihad etika hale sawab dima vegan jihad nudevi tibe mi hungos emi hunga Allah mauga jihad diunga nieng utunga sabung emi hunna Allah subhanahu wa ta'ala hadratun darmaya sawab dibigan dane kan ei hadis pasruga masirutun masiran wala qata'atun wadiyan tiaban ebbes dimalakun datul qaffan udanate hangurama galaskar wala qata'atun wadiyan ebbes wadiy kadatu qabbes udane wala syuban adi farbad takid madun daig mustiaban udanate illa wa hum ma'akum hangurama nadi fatimi hum mustiaban hunna samil nuane gotaka yabani hunna kama emi hum samil wane ma Allah subhanahu wa ta'ala kiit Quran wa tauba surat wa satega bihiwan ayat wa wahyi qarabwa angwa fawani dalika kam oy magaki aye bi annahum hamakahum emihum la yusibuhum damaun emihum tarihikum basnana tarihikum pemfoda ka beru ni ebus kami emihum nakanana la yusibuhum damaun wala nasawun adi warubali kami besemihum nakakuri majinwane wala makhmasatun fi sabilillah Allah ka mauga hanguraman nukume ule iru emihum na bandonga hum kami besnana wala yata'una mautiyan yaghidul kuffar adi kafirun ruli arat tanaka fiyawala besemi hunan nene kafiru jamistakum ruli arat tanaka fiyawala besemi hunakan nene wala yanalu min aduwwin nailan adi adawa itringe faratun emi hunna gellum besnu libene illa kutiba lahum bihi amalun salih ekan kamuga sabu salih amalig gotuga Allah hadratuga diubigen nuda gotaga subhanallah wallahu Allah mauga jihadan nukuma hamrama terega uleiro Allah taala yang gawani emi hayang elibe tarihikuma karahikuma mikanka sawab dibena kan tattake ena warwali kamu ngas warwali kamu ena sawab dibe Allah hadratu hamra me terega bandoga hum kamu ka kulmanda jejia kamu sallallahu subhanahu wa ta'ala hadratu darumaya sawab emi akan dibikin dan adi kafirun ruli anna tanaka fiya wala bisani hunna kan neele sawab dibe ko taka sawab Allah dibe ko taka he amale gi Allah dibe wa ko taka adi adawa itne kmai gellum bes hangurama gaterega bes adi enum kota ko bes mi hadli bigen nudane illa kutiba lahum bihi amalun salih ekam kam go sabun he amale gegotu Allah hadratuga liu bigen nudane kota inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin hamaka horum ihsan terinna liben wa ajab Allah gellen qurbanate ihsan terinna liben wa ajab higorangalo niyatiga mi haqura kamegga ajab ena liben wa sawab ena liben wa darama Allah gellen qurban mi huriha kamegga was benum wani dekkun teri kamun duru hedi ikhlas teri kamay qurwe kankang ai Allah subhanahu wa ta'ala qabul qurban kan dattaki
Denghama sate ka ikavis won ayatuga tauba suratuga sate ka ikavis won ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi rabbani wala yunfiquna nafaqatan saghiratan heda ikke gotuga daadi kuda ikke semiyum heda no qur'anate wala yunfiquna nafaqatan saghiratan emihakan heda korweni emihakan libi hore bi marak emihakan sadaqate nota heda korweni hangrama kamga bias emihakan libi hore bi marak korweni aw midakan tabu hangrama ga wahaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahabe kallang engevi waraddu hisab kare hangrama dan jehni waraddati hondagu duwasta heke mi hangrama yang ebaji haye kiriyaus heda kolle mo ibe kade ku jetting heda kollang ebaji subhanallah ranu ga furusate ngeli bi ngendi e hinduga umar gufan mudalu ga deba ko ibba hipwa ga nun to wada gennevi adi ekade gufan koda ho ihsas koraguno hippulan ara wada gennevi hiyenno e den miha gina ejjen heda qur'an miyakum medu hunnane henne de warakan alhamdulillah allah ga rahmay fulu warab bodai fadila wanda rekam warab bodai miyogu tuga allah mauga heda kollana warab rangalu ejjen allah min warab rabba fi alhamdulillah nege den mi warang heda qur'an e miyakum medu hunnane henne ekade qur'an ga hippulan ara wada gennevi hede fan bidal enno wasballawa ummatu siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu ekade Quran hippulan ngara wadagati Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamga muhimmukam wara bodwima egota bidarwa kamga muhimmukam wara durhe hangrama dan jehni wara dati dostahe wara dati bagutiggai mi hangrama dan jehuni ehem bi imam mi bagutu hama hedai kurave mai komme miya ko hedai kolla Rasulullah sallallahu alaihi amru kurbi ehem bi miyadu den fas jehum nete adi atuga hori echchahum echchedden itura behettuma besnate Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam egota ediwada gati madem miyadu hama ekkom hedai kolla Allah maula ummatu siddiq Abu Bakar gafan e wada gen nabi ekade gafan ge muli muda ekkom hippawa Umar gafan feni wada ekade gafan subhanallah ekade gafan den kiketo vidalwan subhanallah siddiq Umar gafan umar kuri aradiyai ekkom hippa mi wada gati moriya hori Allah Rasulullah hadis kawi Abu Bakar kade gafan ga holwerinna komme seketi bahattawa vida denne Allah Rasulullah fude mi hangrama den mi kade gafan ga bol fu parwara ti mi kade gafan wallawa ehem wima ekkom muday heda korbi ehma e hangrama ya wara ginain heda korbi bekan wara meduminakan heda korbi bekan nade bekan kalli bi hor min wara Allah taala mi wahi koraboni wala yunfiquna nafaqatan saghiratan kitam me poda min wara be samiyum heda nukurete wala kabiratan adi kitam me bayar be samiyum heda nukurete wala yaqtawuna wadiyan adi wadiya kadat korba sabe kan modai nukannawane illa kutiba lahum hewa amalik digotuga ikanga Allah nuli bawa gotaka ikhlas tarin pura ibbe samajang Allah dukhun ulabwane nuli bawen ei gellida ikken nune qiyamattaka ukurawi hayatattaka rakha kurave ikkise e Allah tafsil ko wara Allah taala ki Quran ga nikangam bayan kotte pohoni liyajziyahumullahu Allah taala emi hunna jazaa dumattakaye ahsana ma kanu ya'malun emi hukum ulun kantat tahoge emme furihama jasa de mattake embima Allah subhanahu wa ta'ala ge mauga kima hayo kama kandadi komme kame kurikam ga bias Allah adon darmaya sawab dibikin dan khas ko mi maudu ga miya de hadis ga smiyai hangrama ge wahaka hangrama ya laskar tayyar kurma laskar ga hangrama ya diuma bayawari uma adi bayawari mowe kahala uzwat dima wegen kulliya katima madukuran jehuma mifad halit tahunga wes kang koy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara saf ko wara sarih ko ibayan kunte bewi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge
hadis pasulaka balai berkelifan sallallahu alaihi wasallam ke hadis pasulaka asawe man dalla ala khairin hewa kamakam magid dakka miha man dalla ala khairin hewa kamakam miha kam magid dakka miha bas enaga niyataki koba enaga niyataki meenaya timanna mi antakam magu kohari deepikam ga wanama meenaga saw mi ummata war faida vedana meenaga saw mi ummata faida qura ko faana timanna meenaya mi magu dettima man dalla ala khairin hewa kamakam magid dakka miha falahu misla ajri fa'ilihi ekan qura miha libe sawabu ekan qura miha libe sawabu e magu dakka de miha libigan dane kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisu qurba famiwani ekade gfan sallallahu alaihi wasallam argono menna bayan koddabi ani haqiqataki al yadul ulya khairum min al yadis sufla dahuga onna atabure ma hayokam bode matiga onna ai matiga onna ataki mi ummatan khidmat qurami hage ai mi din kuriyaro mase qurami hage ai heyo kandat takaigen kuriyara dam beenuwa mi hage allah mauga heda qurami hage ngai matiga onna ataki heyo kandat for kodde mase qurami hai emwima e pada mi hage ai al yadul ulya matiga onna ai khairun ma heyo kam bodwe mel yadis sufula dahuga yonna atamure din rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hem basulaka balair hadithu qur'ani allah ge alakan allah heyo rahmatul labban irada qurba finama enage aimmatiga allah subhanahu wa taala mistonga hajitta fudigan dim labbaye mistonga hajitta fudigan dim labbaye fada miha ga immati ibahi allah galakan allah heyo gote mimbar qurban irada qurba kamga wanama allah fada miha ka wasilat debbaye kanawaskan debbaye enage kere mihun ade mihun ayama enage sawabu enage immati etabbaye ga hajitta fudigan de emma efada miha evs kahana boda kamen nedi ikhlas rangal niyatiga mi hadha min fadlillah mi allah fadlawan to kam timannage mol kamen nune mi allah ge rahmai fun timanna libun takitye mi allah ga alonna mi taketin timanna jehene for kodde hitere kam for kodde madamawas minati higadana min niyatuga bi ikhlas tarikam matiga emiha allah devi taketing ena allah mauga heda kom mistam ga hayita mistam ga benu ga fudda di hada kamga wan ebbes sakinne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basruga wa allah he rahmatil labang irada korbi mihin gai ena allah ga hadratum waram matiwari ajwa sawab dibikin danikan kahwa ada hembima miriak kandali fawa wabutukul hauma gulga mihsabum dan mirega nasihat kulo minimma yani baha amaluga ikhlas teruma niyatuga baha amala ikuyma niyatuga ikhlas terum imauduga adiwas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basultan ge bahuri ima dengan nariya ko nekawas mire minimum hisab farang alun kulian kendan Allah subhanahu wa ta'ala minnati amaluga ikhlas dari heyo rangalu bayah kam galabas alun immenge heyo amal tamay Allah qabul qurabas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.